Ja sam Bole, a ovo je kanal Bole und Reisen. Epizoda Nica i Monte Carlo. Plan je sljedeći. Odletet ću iz Beograda u Nicu, u hotel u centru grada, koji će im biti baza za obilazak Nice i Monte Carlo. Trudit ću se da snimim što više korisnih stvari, na primjer kako sam koristio gradski prevoz, kako sam kupio kartu za isti, kako sam koristio taksi, kako sam otišao za Monte Carlo, kako sam se vratio, šta sam obišao u Nici i šta sam sve vidio. I naravno, koliko sve to košta. Ovo je nova linija i interesovanje za istu je bilo veliko. Odmah na početku zameka, prostorija u kojoj smo bili dok smo čekali ukrcavanje je bila veoma mala i mogu reći da se jedva disalo. Poleteli smo tačno na vreme, bilo je oblačno tako da nije bilo za slikanje. Usput sam čak našao i neki novac. 10 po 10, 100. Kupio sam povratnu kartu u Vizeru za oba smjera i otišao sa njima i vratio se sa njima jer su mi oni bili povoljniji. Još jedna kompanija leti na ovoj liniji, ali o tome će biti više reći u rezimeu. Dame i gospodo, dobrodošli u Nicu, pre lokalno vreme, 15 do 4 poslepodne. Sat i 40 minuta kasnije, avion je sleteo i ja sam bio u Nici. Organi unutrašnjih poslova su bili ljubazni i pasošku kontrolu sam prošao vrlo brzo. Posle toga sam se jednostavno uputio ka izlazu. Karte za gradski prevoz sam mogao da kupim na aerodromu, mogao sam da ih kupim na aparatima na bilo kojoj stanici ili u samom vozilu. Ja sam se odlučio da kupim preko aplikacije. Preko zvanične aplikacije, link i ime aplikacije će biti u opisu. Kartu sam lako kupio, odlučio sam se za ovu nedelju, ta mi je odgovarala i platio sam. Ovdje se naravno kuca broj kartice i ostali podaci i kad prođe transakcija na telefon mi je stigla karta. Ono što me malo nerviralo je da svaki put kad uđem u neko vozilo gradskog prevoza moram da prislojim telefon na aparat ovaj. Nije problem, bitno je samo da se telefon upali, ne mora da se uključa, samo da svetli i prisloji se na ovaj aparat, on kaže bon voyage i to je to. Jedno što mora svaki put kad se uđe u neki prevoz. Šta je bitno? Bitno je da je telefon NFC readable, moj jeste. Kako ovdje pokazuje, tako se u settingsima to dozvoli i ova mobilna karta funkcioniše bez problema. Na nekim stranicama i dalje stoje ovi stari aparati za poništavanje karata, ali oni više nisu u upotrebi, tako da se tu samo prođe jer se karta poništava u samom vozilu. Čim sam izašao sa aerodroma, išao sam samo desno u vozilo gradskog saobraćaja broj 2 na kome je pisalo Port Limpija. Kartu sam naravno imao i odmah sam je poništio. Po ranije poznatim instrukcijama otišao sam do stanice Alsace Lorena. Izašao u pravcu bulevara Victor Hugo. Krenuo u suprotnom smeru od smera kretanja saobraćaja, tako su mi objasnili. Kada sam video ovaj hotel and spa, putio sam se uz ulicu Rue Gaunod u kojoj se nalazi hotel.
Stigao sam kasno i bilo je vreme da negde nešto pojedem, odnosno večeram. Prvo veče ne komplikujem, tražim nešto poznato. U ovom slučaju potražio sam najbliži McDonald's. Išao sam samo južno, prema obali, prolazeći kroz nekoliko ulica. I kad sam stigao do obale, to jest promenade, samo sam skrenuo levo i nekoliko minuta kasnije sam naišao na McDonald's. Probao sam vaučere koji važe u Beogradu preko aplikacije, međutim nije prihvatio. Probao sam također da instaliram francusku aplikaciju za vaučere, telefon je bacivo not available, znači ne radi. Podmoranje je naravno i obilazak čuvenog Monte Carlo. Do njega je najlakše i najjeftinije doći vozom. Željeznička stanica se nalazi severno od motela, tamo sam se uputio gore do kraja, malo desno i naišao sam na glavnu željezničku stanicu Nicegare. Kad sam ušao video sam da i ostali turisti imaju istu ideju kao i ja, tako da sam morao da sačekam da se gužva malo raščisti. Kad se gužva raščistila, prišao sam aparatu da i ja kupim kartu. No, na engleski sam prebacio buy ticket, leave now, mora malo jače, bez logina, naravno login nisam imao. Ovdje nisam video Monte Carlo pa sam odlučio da kliknem other i da kucam ručno. Pojavio se i kliknuo sam na njega. Odabrao sam koliko putnika, ja sam bio 1, koliko imam godina. Popust ima za sve, osim za nas ljude u srednjim godinama, tako da sam kliknuo no reduction. Dobio sam opcije kada želim da odem i odabrao sam odgovarajuću. Ovdje može da se kuca mobilni telefon ili e-mail adresa. Ja sam tu kucao nešto bez veze, nasumične brojeve i radi. Turio sam dole karticu i drugovi su mi naplatili 4,2 eura. Ono što je naravno neobično jeste da drugi označavaju perone sa slovima, a ne sa brojevima. Moj voz išao sa perona A. Posle kratke vožnje stigao sam u Monako, odnosno Monte Carlo. Oni nemaju stepenice za izlazak sa željezničke stanice, nego se sve vrši liftovima. Odmah na početku dočekalo me iznenađenje. Moja hrvatska kartica koju koristim širom Evrope bez roaminga u Monaku, odnosno Monte Carlo, prelazi u roaming. To mi nije predstavljalo problem jer putokaza ima na sve strane i lako sam pronalazio ono šta me je interesovalo. Ja sam naravno se uputio kao i svaki drugi turista pravo prema kazinu, prateći putokaze, a i druge turiste koji su također išli pravo tamo. Sve je jako lepo uređeno i postoje puno mjesta za selfie, slikanje, na Instagram i ostale stvari. Trg je jako lep i vredi ga vidjeti. Ja sam tu prošetao, slikao se pre nego što sam ušao u kazino da vidim kako to izgleda. Ono što sam primetio jeste da ovdje bezbednost shvataju jako ozbiljno. Gde god sam ulazio, uključujući kazino, tržni centar, neki muzej, svugdje sam bio pretresan i pasoš mi je skeniran. Grad je tipa, nekog crnogorskog Herceg Novog, ja bi to tako uporedio, gore dole, gore dole.
Mi na Novom Beogradu pijemo vodu iz prošlenog bunara. Ovde to ne igraju sa vodom. Povratak je bio vrlo sličan, vratio sam se na željezničku stanicu, došao do ovog aparata, odabrao engleski jezik, buy ticket, leave now, da odem odmah, bez logina, ali nisam imao login, onda odabrao sam Nice Vile gde sam trebao da se vratim, koliko putnika, jedan putnik, koliko imam godina i to je bilo prilike to. Moj plan obilaska Nice se sastojao u sledećem. Prvo sam video Rusku crkvu, onda sam prošetao promenadu. Naravno. Takođe sam bio i u parku Phoenix i na Castle Hill. Boravio sam i u centralnoj gradskoj zoni, to jest šetačkoj zoni. Spustio sam se da vidim luku i da slikam jahte. Predahnuo sam u parku Viđier, a večerao sam u CRB Way restoranu. Spolja izgleda zaista lepo, ali nažalost snimanje unutra nije dozvoljeno, ali mogu posvjedočiti da izgleda zaista lepo i da ovo vredi videti i započeti obilazak Nice na ovaj način. Engleska promenada se smatra najvećom atrakcijom u gradu. To je jedna od najdužih na kojih sam bio, dugačka je nekih 7 km i pruža jedinstven pogled na Azurno more i palme. Mesta za slikanje ima bezbroj. Lepo izgleda preko dana, a i noćni pogled nije za bacanje. Park Phoenix je takođe bio na mojoj listi za moram videti, pa sam se putio prema istom. Opet sam naravno ušao u dvojku na mojoj stanici i krenuo u smeru Haman. Kad su vozili najavili Park Phoenix, prvo su najavili pa su počeli da cvrkuću, onda sam izašao iz istog. Pratio sam putokaze koji su me vodili iza ove pumpe i ušao unutra. Kad se uđe unutra, može da se uđe preko ovog kamenja, a može i preko ovog mostića. Cene su ove, 5,2 evra po osobi odrasloj, a ostale cene se vide na ovoj slici. Park je lepo uređen, ima vegetaciju, ima jezero, ima vodoskoke. I koliko sam ja shvatio, ovde sam mogao da vidim neke retke biljke i neke retke životinje. Neki zoolog ili botaničar će ovo znati bolje od mene. A evo šta sam sve video i snimio.
super štuka, kljukanj i flamingo jebem. Vas-y, moi je mets un flash parce que c'est bon. Ah oui. Ah oui, ils sont deux. À côté, oui. Ono što zameram ovom parku jeste da ima samo jedna kafana i kad sam poželao nešto da pojedem ili popijem, morao sam opet da čekam u dugačkom redu. Nije komplikovano doći, opet sam išao dvojkom, ja da god sam išao negdje, ja sam išao tom dvojkom, ona je pokrila sve što je mene skinuo. Nije komplikovano, ušao sam na stanici mojoj, Alsace Lorraine, i uhvatio dvojku prema Port Lidija ili šta god. Sišao sam na stanici La Château. Popeo sam se gore, uz ove stepenice, i znak me upućivao na desno. Išao sam kroz ovim putem, kroz ovu kapiju, prošao i uz, boga mi, dugo pentranje, popeo sam se na sam vrh. Posle uspona, naišao sam na ovu poljanu, gdje sam mogao da se opustim i da razgledam kao i drugi turisti koji su bili tu. Mesta za selfie stvarno ima na sve strane, ja ću samo neke prikazati ovdje, tu sam se ja slikao. Osim selfie pozicija za slikanje, ima i nekih drugih stvari, na primjer ovaj vodopad. Šta je bitno, ovdje ima samo jedna kafana na samom vrhu i mora da se čeka dug red da bi se kupilo nešto. Ali ima kafana, znači nije bio problem. U jednom trenutku sam se namjerno izgubio u gradu. To je ona ista stanica kao za Castle Hill, La Château, ali ovoga puta sam krenuo na drugu stranu, opustio se i upio atmosferu ovog užurbanog primorskog francuskog grada na Azovnoj obali. Luka gdje se parkiraju jahte je na posljednjoj stanici Port Lidija. Tu sam mogao da prošetam i da razgledam jahte. A također sam mogao da vidim i ovako nešto. Park Vigier sam obišao, nisam nešto oduševljen, park je lepo uređen i dobar za predah. Nalazi se iz ovih jahti kroz Staljingradski bulevar. Kao stara mušterija imao sam nekih 30 € za taksi i nameračio sam se da ih potrošim. Odluka je pala da odem da večeram u balkanski restoran. Za ovu priliku restoran se zove SRBV. Aplikacija koju sam koristio je Free Now i na nju isto dajem link. A mislim da čak imam i voucher od 10 € koji mogu da podijelim, također koji će biti u opisu.
Pozvao sam taksi, ukucao sam jednostavno da želim da idem u restoran SRP Way i pozvao taksi preko ove aplikacije. Ubrzo, Narim je prihvatio vožnju i isti me odvezao do kafane gdje sam jeo. Znači, vrata se otvaraju kao Boost Plus. Soba. Počinjemo od klozeta, naravno. Imao sam fen, koji je sasvim dobar. Sve je lepo osuši. Ovo je nešto, verovatno, za brisanje ruku, posle pranja istih. A ne kao mi na Balkanu što brišemo ruke peškirom. Sapun, čaša sam imao 5. Tuš, imalo da se stavi da se tušira. I mislim da ima jedan šampon, body wash, sve u jednom. Klozet dobar, peškire na sve strane. Kao i uvek, velika, mala, evo sad ću da stisnem malu, radi. Soba je bila komforna, krevet velik za mene jednog, ta mala je za spavanje. Ja sam spreman za odlazak. Pogled nije neki, s obzirom da je hotel građen 1912. I pogled mi baš nije neki naročiti. Ovdje kontam dolazi neka mačka, ali je sad nema. Tako to otprilike izgleda. To je otprilike to. Bilo je lepo, a sad nazad u Beograd i u realnost. Aha, orman, nisam ga ni koristio, ali ima ćebe, dodatni jastuk, vešalice i još nešto. Ovo je ovdje neki master switch, on gasi sve, pali sve. Doručak je klasika, kao u svakom hotelu. Ima sve što je potrebno da čovjek započne dan. Uključujući i kafu i, mogu reći, veoma osvežavajući sok. Ko ostaje duže od 3 dana u ovom hotelu ima pravo na upotrebu džakuzija i također na upotrebu bazena koji je na krovu hotela pored, onaj spa koji smo vidjeli u dolasku. Kad je došlo vreme za povratak, ponovo sam otišao na stanicu, uhvatio autobus broj 2, to je tramvaj metro i s njim se vozio do samog kraja. Do terminala 2 pravac, piše na njemu aerodrom, to jest aeroporto. Da bi merio kofer, ovdje to košta 1 euro. U Nišu u Beogradu je to džaba, samo staviš, ali ovdje 1 euro. Kapitalizam. Ne samo da naplaćuju merenje kofera, nego čak naplaćuju i punjenje telefona. Ovdje sam mogao da iznajmim za 3 evra punjač.
Ovo je u svakom WC-u na aerodromu postoji ovaj aparat. Mogu samo reći jednu stvar. Francuzi. Kao i na svakom aerodromu, naišao sam na ono što ja zovem mete. Ima šta da se popi, ima šta da se pojede, ima šta i da se pazari. A također sam mogu i da kupim neke stvari koje mi definitivno ne trebaju. Ono što sam primetio jeste da ovaj aerodrom definitivno nije spreman za međunarodne letove. Zašto to mislim? Zato što sve mete se nalaze između bezbedonosne kontrole i pasoške kontrole. Sve mete su tu. Posle pasoške kontrole definitivno nema ništa. Rezervaciju hotela samo kratko. Da ponovim, radio sam ono što radim uvek, hotele koje sam hteo, koji su mi privukli pažnju, koji su bili u centru grada, sam snimio u Favorite, Storage Saved i pratio cene nekoliko dana pre polaska. U mom slučaju ovaj Gaunod je bio povoljniji od ovog prvog, ali evo sada i ovaj povoljniji, znači da sad rezervišem, uzeo bi ovaj hotel koji je najjeftiniji, otišao bi do samog kraja da vidim konačnu cenu sa doručkom, 473,6, to je 479, znači 480. Isti bi ovaj hotel proverio na Agodi i na ostalim aplikacijama, a sad ću ga proveriti samo na Agodi. Isti datumi, on je 392, ali kad se ubaci doručak, ispada 454 sa taksama. Znači 454, a ovde 480. Znači, ovde bi rezervisao na Agodi. U toku snimanja ovog videa, ona druga kompanija koja nije Viz je odustala od ove linije. Mislim da ih je Viz tu potokao baš šteta jer let je bio jutarnji. Tako da ostaje samo ovaj u 13:30 let. Cene su od 6.000 do 2.000, a ponekad su čak i 1.100 dinara. Klasično odabrao sam datume kad hoću da idem. Prisao continue. Ono što ja uvek savjetujem jeste da se kofer čekira. Kofer se čekira i onda se ne brini, ide se kao proleter i onda cena, recimo za ove datume, ispada neki 118 €. A ako taj kofer neću da čekiram, ja uvek volim da čekiram jer ako ponesem neku kozmetiku ne mogu da unesem u avion. Ako uzmem Viz Priority, a uncheckiram, to znači da kofer nosim ja lično u avion, onda je cena nešto manja. Pa, ne znam, ja više volim da imam taj čekiran kofer i da ne brinem. Hvala na gledanju, ko je stigao do kraja, ako želi da vidi kako sam otišao za Garmisch-Partenkirchen, šta sam tamo video ili kako sam išao na Krf, može kliknuti ovde desno. Aj zdravo i srećan rad!